أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين رگا دین مبین جه حدیث رسول ما امین ترجمه ریاض الصالحین دصد و نوت و دو. نویسکار امام النووی، ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب، گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برین عزیز و چند درسه ام بحثا گنه غیبت دیکی یعنی پشگوتنه و مو نحسا برای خواه مسلمان بکه او نه حاضر که گنه و چقا گل که ام هابی سر بحثك بچوك ديسا آيده و بحثا فرح بر فرح دبيجه باب تحريم سماع الغيبة. اف بحثها در حق چو غیبت گرن حرامه ولی گهدان غیبت جي حرامه در حق بدا و امر من سمع غیبة محرمة بردها والانكار على قائلها. در حق امر کسی کو غیبت صح بکن یعنی بنره هن انسان هن مروف غیبت دکن غیبت حرام بردها رد بکن بیجه منع بکن بیجه غیبت نکن والانکار على قائلها یعنی ممنونیت سزیا خواه و به ممنونیت یا خواه بواب دزانین بیجه اب و نرازی ما نرازی بین خواه بواب دزانین فإن عجز أو لم يقبل منه هكا نكربه ويانجي أو جي قبيل ناكن يعني نكربه بيجا يانجي دبيجا لبلا أو انده جي قبيل ناكن دي صد دوام غيبات ديكنا فارق ذلك المجلس إن أمكنه هكا إمكانوي هبه نمن الوي مجلس دا نمن الوي صحبت دا شوي صحبت وقتی شوي صحبت شوي مجلس دور بكوه امر در حق ودا. امام نوویش آیت قرآن دست بده که دبیجه قال الله تعالی رب العالمین جل جلاله لگوته و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه عبد من قنج عبد من احجب بكم اونكو وقتكو تشتا بيج تشتا بطال تشتا مخالف دين سحكر اعرضوا عنه شوية دور دكوان روی خشوده بدگرینن شوده دور دکوان و رینان جمع انسانن تشتا لغو تشتا پیش تشتا گناه تشتا باطال دبیجنه رینان جمع عبد من قنج اوان. آیت دیا قرآنه دبیجه والذین هم عن اللغو معرضون دیسا عبد من کامل ایمان و کامل اوان کو عن اللغو معرضون یعنی برای خف بدگرینن التفات ناکن لغوه تشتا پیش تشتا گناه معلومه غیبت جی تشتا پیشه تشتا گناه وجا شوه او عبد من ایمان و کامل لغوه و لغو همی تشتا مخالف دینه یعنی یابش تعالیات کرن شوه ده دور دکه بنا. آیت دیا قرآنه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بگمان حجکه گوه و حجکه جاوه حجکه قلبه كل أولئك كان عنه مسؤولا اف همي برپرسیارن همي مسئولن یعنی لازمت جاف تشتا حرام ننره گوه خوانت تشتا حرام قلب فکر عقل مجی تشتا نقنج دا نفکره یعنی جبو تشتا نقنج نفکره اف همي اف قلب و گوه و جاو و جميع اعضای بدن ما همي برپرسیارن همي مسئولن. آیت دیا قرآن و اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وقت كنت او مروفن ولی دیتن کو یعنی در حق آیت المدى هراوی را دشتغل در حق آیت المدى در حق قرآن پیروز دا در حق امجی پیغمبر مدى هراوی را دشتغل نه فاعرض عنه روی خشوب گرینه جمع دور بکبه حتی یخوضو فی حدیث غیره حتی بچه بحثا بچه برش تقالید دوا حتی شویش تقالید دور بکبن بچن یعنی بحثاش تقالی که بکنه. و اما ینسینک الشیطانو هکه بجا شیطانش بیرا تبر یعنی تا
یعنی رونشتی فلا تقعد بعد الذکر وقتی که بیرات هود روی نویده دوام روی نشتن نکه دی سرابه مع القوم الظالمین روی نکو قوم ظالم اوکو در حق آیت قرآن دا در حق دین اسلام دا هراوی را دشتغلن روی نرخوام ما آیت القرآن خواندن ام هاتی حدیث پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام حدیث 1529 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء هات نقل كده خود جرازبه اویجش پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام نقل کریکو قال پیغمبر خدا هولیگاتیا من رد عن عرض اخیه کسی مدافعا شرفا برای خواه مسلمان بکه یعنی همشین بجلس که دا باف جنه اعتبار اوی بشکنه نه شرف اوی بشکنه نه باف جنه هراوی را بجو کسی مدافعا برای خواه مسلمان بکه بجو نولیا حشوه که هون بجی نولیا و در حق ویدا نشتغل ولی مدافعی بکه رد الله عن وجهه النار یوم القیامت رجا قیامت خدای آگیر جهنمش روی وی دفع بکه چون کوی مدافعا برای خواه مسلمان که خودش آگیر جهنمش روی وی وگرینه نهل روی وی نهل وجود و بدن وی به شواطب آگیر جهنم خود مبکش و انشالله یا ربی رواه الترمذي وقال حديث حسن اف حديث الترمذي نقل كريا قلت حديث حسنة يعني قنجة نزعيفة حديث 1530 وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور عتبان كره مالك خودش راز بخاطر نقل كرن وحديثه ويا دريج ومشهور دا الذي تقدم في باب الرجاء اوکو در باز بی البحث هویداریه دا موش رحمه خوده هویدار به روی بحث دا در باز بیا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي پیغمبر خدا رابی نمشکر فقال این مالک بن دخشوم گو بجا وقت دست مجکر معلومه صحابی خواه نریو که کی هیا کی تنینه گو کانی مالک کره دخشوم ناخوایی فقال رجل زلامك جو ذلك منافق أو زلامك منافقة لا يحب الله ورسوله أو حش خده پیغمبر ویناکه يعني نحسوی کر فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال لا تقل ذلك و نبیجه هولي نبیجه ألا تراه قد قال ما قد تديتوي قوتي لا إله إلا الله ما قد نوي قوت نديت كلمة توحيد آني قوتي لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله يعني جبوه يعني اف كلمه ها صرف بو رضا خدا قوتي قد نديت تجا قوتي لا إله إلا الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله بگمان بشبهه خدا تعالى حرام كير سر آگ جهنمه او کسی کو بيجي لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لبله به قوتنا خواه مقصدوي رضا رب العالمين بس صرف رضا رب العالمين جبود رضا رب العالمين بيجي لا إله إلا الله خدا او حرام كريا سر آگ جهنمه متفق عليه اف حديثها بخاري ومسلم هرتكا نقل كرنا حديث 1531 وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة نوبته في قصة توبته وعن كعب بن مالك كعب كره مالك هات نقل كده خود جرازبه في حديثه الطويل أو حديثه نقل كده يقول دريش سر رياض الصالحين ده درباز ببي الحديث هو دريش ده في قصة توبته أو البحث اللي تجروكو توبه کرنوی وقتی که نچوی سفر تبوک ما ایشون و وجا وقت پیغمبر خود پشتی مهک فتلی دمه ها فتلی و وجا گوت هر کس چو عذر خواه خواست او چو گو پیغمبر خود بخیراتی لبله معلومه عذروی نبی به عذر نچو بی وجا او مسئله دوی دریجه در حق توبه ویدا که وجا خود چو توبه وی قبیل کری وقد سبق في باب التوبة اف بحثها اف قصها جروق هل البحث التوبة دا در باز ببي سر رياض الصالحين دا قال كعب كره مالك بجا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وقت چوين تبوك هم دجي الرومه دقنا شر بكن لبل الروم عسكر الرومه ترصاه نهاد بيجبري پیغمبر خدا تبوک مبی هیویا
دجمن به نهود وجل وده نف صحابي خدا رونشت بي نف صحابي خدا رونشت بي هولي قال ما فعل كعب بن مالك يالو كعب كره مالك چكر نهود فقال رجل من بني سلامة زلامكش بني قبيلة بني سلامية هولي قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه يا رسول خدا يعني هر دو عباين وي و يعني وكبروي منعوي كربه يعني ام بيجي يعني لوكس و قنفور و دبدباوي وكبروي نهشت به ها يعني المعنى دجلوي هر دو عباين وي يعني سرو جلوي فاخرة و كبروي نهشت او به فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه وجا معاذ كره جبل شويرا جاووي دا جاووي زلامه دا يوي زلامه بني سلميا بئس ما قلت قلت چه قوتش تكريد قو چه قوتش نباش قو والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا يا رسول خدا والله امش خيري خيره و در حق ويدا نزاني امش اشترافي با خيري خيره نزاني او انساني قنجه فسكت رسول الله پیغمبر خدا نشتغلی متفق عليه اف حدیثها بخاری و مسلم هر کار نقل کنه خوش کو برین عزیز بلال وده بسکنه حتی در سیتیامه آده ببین خیلی خوشیه دا